Zdravo svima! Danas pričamo o nečemu što ne postoji u srpskom. Članovi. The i a. U srpskom kažete samo beba je mala ili jabuka je slatka. Na engleskom ne može tako. Morate staviti član ispred imenice. Ali koji član? To zavisi od jedne stvari. Da li pričate o nečemu određenom ili neodređenom. Ajde da objasnim. Krenimo od the. Izgovara se the. Ovdje imamo glas th. Ovaj glas ne postoji u srpskom. Kako se izgovara? Stavite jezik lagano između gornjih i donjih zuba. The. Ne pretiskajte jako. The i kažite the. The. Ali mekše nego srpsko d. The. A samoglasnik nije baš e ni a, nego negde između. The. Jedna napomena. Kada sljedeća reč počinje samoglasnikom, da se izgovara the, ne the. Na primjer, the apple, ne the apple, the apple. The koristite kada znate tačno o čemu pričate. Nešto određeno, nešto poznato, nešto specifično. Na srpskom to bi bilo kao ta i ta, to. Ajde da vidimo primjere. Zamislite ovo. Vi i vaš prijatelj ste u sobi. U sobi je jedna beba. Oboje znate koja je beba. Vidite je. I kažete the baby is small. Beba je mala. Koristite the jer oboje znate o kojoj bebi pričate. To je ta konkretna beba u sobi. Drugi primjer. Zamislite da ste u kuhinji. Na stolu je jedna jabuka. Oboje je vidite. Probate je i kažete the apple is sweet. Jabuka je slatka. Koristite the jer znate tačno o kojoj jabuci pričate. Ta jabuka na stolu. Dakle, da koristite kada je jasno o čemu pričate. Sada a. A koristite kada pričate o nečemu neodređenom. Bilo koja stvar, ne tačno ta, nego neka. Na srpskom to bi bilo kao neki, neka. Zamislite da neko vas pita kakve su bebe? Vi ne pričate o nekoj konkretnoj bebi, ne mislite na bebu u sobi, pričate o bebama generalno. Bilo koja beba i kažete a baby is small. Neka beba je mala ili beba je mala. Koristite a jer ne mislite na jednu određenu bebu. Pričate uopšteno. Sada, postoje dva oblika neodređenog člana. A ili n. Oba znači isto. Razlika je u zvuku. Ako sljedeća reč počinje suglasnikom, koristite a. A baby, a house, a book. Ako sljedeća reč počinje samoglasnikom, koristite n. Samoglasnici su a, e, i, o, u. An apple, an egg, an idea. Zašto? Pokušajte da kažete a apple. Zvuči čudno. Dva samoglasnika, jedan pored drugog. An apple zvuči prirodnije. Zato postoji n da bi izgovor bio lakši. Ajde da uporedimo the i a na istim rečima. Vi ste u sobi. Beba je tu. Vidite je. The baby is small. Beba je mala. Znate koja beba? Ta beba u sobi. Sada druga situacija. Neko vas pita kakve su bebe? A baby is small. Beba je mala ili neka beba je mala. Ne mislite ni na jednu konkretnu bebu. Isti princip sa jabukom. Na stolu je jabuka. Oboje je vidite. Probate je. The apple is sweet. Jabuka je slatka. Ta jabuka na stolu. Sada druga situacija. Pričate o jabukama uopšteno. An apple is sweet. Jabuka je slatka. Ili neka jabuka je slatka. Ne mislite na jednu konkretnu jabuku. Pričate o jabukama generalno. Vidite razliku?
the znamo o čemu pričamo, a ili n ne znamo tačno ili nije važno koje je tačno. Evo jedan trik koji će vam pomoći. Kad god vidite imenicu, zapitajte se pričam li o toj tačnoj stvari ili o nekoj bilo kojoj. Ako je tačna, određena, koristite the. Ako je bilo koja neodređena, koristite a ili an. Na engleskom ispred imenica stavljate član. The za nešto određeno i poznato, a ili an za nešto neodređeno. A ispred suglasnika, an ispred samoglasnika. U srpskom ovo ne postoji pa će vam trebati vežbe, ali pravilo je uvek isto. Da li je to ta tačna stvar? Da. Da li je to neka stvar? A ili an. Vežbajte ovo i vremenom će vam postati prirodno.